Ivy, how many down so abedama me? Me pacho how ni nyina ne say. Mene Fred Kwadwo say ya wo ye adwuma wo SIC. Bompata agency department Yaware. Yaware ye no ye fie de nko a. Bishia ne da ben awade be mu. Me pacho me shia no 2015. Na mo twempra kakra. Me pacho da bi elders ne ye say ye twempna. Omo betu yasen. Aha. Kanokuru wakura babu. Ever trying. Ni wa na sana mo wale. Ma de tene say. Ivy. Eda forecast enti. Oni wa na sana ana. Ma pacho ye da ye. Eda beto mo ka say ye tena cha. Omo betu yasen ti be ma na ye ho ade. Mo ka tu mama ya wale mo de me mei. Obi ampe. Yes, my one mo kra na mo de kotata me ma no. Dimi na me hwe se watopem wo hye. Entesa. The day out de mi kowura bi a watopem wo nyehye. Eh, ma you eh. Abob of Melly. Shadia wa kire. Yo, abaya. Eneja unu 2015 na mo ware fine. Oh, come on, yenko yenimo. E wa tro ye ware ye no. Ye te ho fefefe. Na emom awo de bi ambem. Oh, kafra. Ana ye guso ana ye pebi. Oh. Na ye ware so 8 years ni. Ena ye si fie. E wo wade adwuma ka ase 5 bedroom. Ti me no ono na adwuma na wo ye no. E SIC be beto ono no department no. Eye agency into ono na copy customers e the bread company no. Enti ho na nya aban ne tua wo muka eye commission e na e tua muka. Dodo a obenya na ehwe mu tua. Na ehwe so tua wo ka. Okay. Enti e ba bosia bi a me so me trade. Wo ye teacher. Me patron. Enti e ba bosia bi a no ama me de me pay slip akoje. Ti me de me so menim sa ye bobra enti enha me. O ma me de me pay slip oje bosia afedru bosome a na etua me ka 2.5. Sa brand na me ma me ti ase enti edru bosome a na ma me ne de aduane board e bank me a. Eh, mami wo ye o mami afi me patran wo. Kafra wati minua. Kafra ni mu ya no pay di for. Bi fit achima ba mtimi kem na me su. Ma fi me mami ankasa na dwo. Ka me frɛ me mami ano panti ubekodwo mo si ama. Me boa awadi bomo kakra. Ko se wate? Yo ma. Enti yasi fie no ewie de ba ye nu e uncompleted building. Enti flat no e 2 bedroom. Ene homo ne yetie sisi ama. Ma ton me car ene ye disika no koto asase na se. Me so efijase ho ne me station me wo. Me ba ha this a weekends. Okay. Afa ma me ko to me documents am pesa me koye me masters. Ti me to apɛ me documents bi wo odrop ma. Me nkohwe a papers no do no nko ani din e na ahye so. Asase na wo ton card koto ase. Yo. Ti wo ba afie me so me nim asema ye de hye yeti. Mo ohini na me de paper ni nyina kire no se adena ono a behwe nyankopon hata ho yanim ewo akasa me ni me yenu empo me na me sika edoso enti die enti na ye ya awarefo ka me sika mpo nka ho a ka ya ware ka papam anka ya ware ka de me din be ye de ebe so bi enti adenti na wonko wanfa me mpo anya witness enso me no ne kotu sika no enti ano de me nti ase me kan yo ka cha me se me ni bread apade Ada chiem pejalida. Okacha me se mani bread apade. Me kwaka bi a na ja to fie ho. Ti me de kwoto ye elders nanim. Ono so wagya asore no nti elders obi afre na onko. Ti me kwakire nsem ni nyina mu na yeda se madam. Wo de gya kire de na mwanya aware no nko ade kokota. Wo de ye de ewo mu bi. E na ye de tete ho a. Enti ye de tete ho na aka kire me se adwuma no emunye okokora wunya bi nti menkwache bosia emrew nefa edada ho na boso memiensa pepepe wo de bosia no be mama koto ma oje ma no la me na bi epun yi baba no ma bi e pun yi baba no brem ka ya ba no brem wa kwaji aton card akoto asase ase wa kwa nso de krata aji di tefrim wa sai akọ ka wo ya ba la me na ya ba office wo brem Ayo. Ma dete. Sikasa na udi ma no.
About your major bosia 29,000. 290 million. About trying. What was your penny? About your minimum no me mammy one for young quay crew. Winning me out. Me would me no men I may a catchery. A Jimmy Pa. It's a mat 20. Nanka when your bad boafo say. Lamina baby wow kabibia. Wait a fatcher. Me fatcher will be a. Ma 29,000. Hello. Hello. Bra Fred, my hello. Hello, Mr. Fred. Hello. Mr. Fred, which na woman is on a kasa why? Hello, Mr. Fred. Fred, quite just say Bompata. One friend of mine. If Ivy, and now Okoji says, can a man saw the heading? Ma, or catch me say. One in Yaba, or not so. Oh, my, you may be. Abalanoso. Hello. Hello. Mr. Fred, good afternoon. Good afternoon, madam. Me rampachona, what to say? Yo, me so me hoye. A friend or hini ni ama crunch, me ejuma SOMPA TV so ame. Okay. Ma me be a friend ya IVJ one pacho uni no. Try. Me say na mo wale. Na wasi wajisika bi ama obesi. Oka say 3 months. Na me say waka ni tua no. Emma wadawroma. Da be na ni sabeka ni sika. Ye nyina ye mo na asumdwe mra mpacho. Hello. Hello. Mi rampacho ujina so kasa Fred. Fred. Eja Fred. Abraham Pamonsan friend. Ye wadaje ni yabotire ma nipa bebre hu. Ivy. What the man no so this can heading. About your ma or catch me say business be. That one can't you manipulate or so an in Yanum be near quiet. A 2 sagi loan. Aha, and no na me G loan 29,000. Would you loan? Me pa Sorry now. Ma. Sorry now. Come for. Mr. Champo just had your money. What's your one about? Now, yes, I can shop a shoe and can live. I won't go to your passion. I can't get all show. that's it. Never does. Musi into would you be my Akola by what teacher near Ubeko school acquire masters. Hello. Hello. Nana say. Yes, madam. Yo, na you say Ivy says he can or bow some person the mano. Da benan is our life is another offline. Me pacho life. Your life. Pacho I. By am for picture. Man for picture and to so me the man yes sir. Ivy, you can't do us in America. Mo. And now I always say, English son said 6 years ago, at the end of 4 more, a man do scan. You were 2014. 2018 now, that is all your now quiet home myself. If I come and look at the young one can use. Oh. You spend last time and a mouth is better. So, dear, can you be there? The man of the business rather, I show. Said the bear because you know, scatter, and I say, you are. But because, sir, you don't want to be disappointed because now you lose and the war is starting also. Me pacho na di ade na na woni so no. Pacho, ade na ban so en zede dam. Crank. Yeah, so on what kind of person psychiatric patient. A psychiatric patient.
Many, it was for that thing and business. You could realize that the cover idea now. You call soft war, you call a comfort, you call madam for simply last of it all 2022. And a before back in the many had more fun society. The command conditions is a modern for the working who feel medicine so that they are didn't see some but no kind of on air it be a better a degree and go some on an addition into impossible. The real one is called because in addition image addition back could be a kid. Mr. Fred, me patch on my warrior ordinance. Because what our ordinance say our nothing more. If you are now me patch on Mr. Fred, say, oh no, yere wo. Na se oba ne yare a oba no na gibisia say me je sika ne hwe no asuma madam me patch me say obi ya na me hwe na se me sika sa na se I was say any pan kwano e de teacher kaka say bia that man no hwe sika sa e bia ma oba no na so oba no betumi abo say the best na ho beto na e no me try ma ni e to ati sika ne ma se fa hwe ne yade o Petacho, salute. What is the kind of master or yalintify any idea? I shall make time use me, Madame. Bra Fred. Bra Fred. Bra Fred. Madame, I have some friend of me patch out me friend, need you born in it, amount. It's actually me what wouldn't make Casanacas and showing you our Numa. So who catch them say, only make Casana and showing you our Numa. What person is some assassin? I said, I'm going to also the little young fancy. What the last of I don't know the problem. Wouldn't make us a man able to me crop what's a minute? You let me of putting your life on air without my notice. And you are telling me that you also reveal your voice to me. So I need not to express myself whilst I'm speaking. And to express and not intersuade our woman. Mr. Fred, I am highly disappointed in you because we will post from Kwama. Made you boss from Kwama. Wuna would my time to show in our room. Wuna would yatem. Wuna would now, no, because I know Cassa, Meno Cassan to show in our room. Eh, Casa, I cannot tell you, Casa, near the yatem. Now, how wet, you know, we Mimi never jimba. Mimi never jimba. Nyame fa bone nche. Mimi never jimba on. Nyame fa bone nche. Mimi never jimba. Nyame fa bone nche. Because asuma wana make. Asuma wana kase so mo to people here. I say obi. It's all kasa. So right for everybody to listen to you. Wa worry oba. Yes, yemi enu ye be ye baako. Wayare tiemva ne sesusu ampa se oba no na wo yare ya etu ko beka se chibesia no mfa hwe wo yenka bibia wo yenka no kure wo oba no beka se chibesia no mfa hwe wo wakate no nyame ma chese enne ba bia me koda ye no afa yie na ka wo sa Fred we wo sa Fred we ka wo beti bi ehua I just say Modia ye tumufu baby amuntie abai wate se wo akofa wei eno onu begira safra no obi aka bibia mitie kwaji sikaduro na on tibi se onye onu kwa na ye nyina nteso kokko ye nu ma bosia na ye sikaduro na ode kwaji sikaduro ese wala Bob Marley ba mani di wo edis kan kwaji sikaduro kwaje first cabbage double money te malam no wate pankro no adabraka e no de ayi ekolak ayi bag nketo the number you have dialed not be reached at the moment. Our SIC Fred agency department picture by
Mo fa picture to so. I be fa picture to so. Me say fa picture to so. Ofre baby e be ko. Ma ya nene wo Obi aso obi awo. E ye obuo ene ye de manipa. Mami, usi scan waje na head. Ma sika no age no ase 3 months pepepe de be ma me. 3 months na twemema. E na me yere no say e ya aban posia. Omo teme sa GCB asafo branch omo teme sa 4 years but so me bia so omo teme 1050 cedis. Woka ma almost 50,500 million. Wo so a wo mama konhoma onya me hwe. Wasan ni obi nete ene na wo. Eso mama konhoma Yedi. Hello. Na so anu odin. Hello. Me pa cho bra Fred. Hello. Osisi kan uji senka de kwaye double money. Hello. 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 Mr. Fred. The patrol is after be one and Ya Fred yete wonka. Yete wonka. Yes, you mean to wonka from the other end. Hello. Hello, utemenka. Hello. Abraham Pamunsan friend. Hello. Now, won't see and cancel yete wonka. Hello, Mr. Fred. Monsan friend. What's what Jesus can say head? Ebra me de pressure see ni so say meje no. Ano wa say wone ayi ni nua ba ko ye fa ni Kofi Dakwa. Say sika no mala maso mesi. Mala maso mesi no ai. Mala bi wo pankro no adabraka. Enko mo de kwaji feska beji sika. Hey. Omdi. Hello. Hello. Me pa cho temenka. Look at you. Aferi osan kasem foforo sika no de ka wo de kwaye double money. Feska beji sika. Me pa cho o wa ha. Pankro no adabraka malam na me yare no de me ko ho no. Malam na also yare na say do say double money. Wa ye double money ente wani nyira. Mente wani nyira. Malam na yare na ko so yare no ye double money. Double money. Onye double money eduma. Oye double money asan ko ye kwan ko ye mai. Oni Kofi Dakwa. Obi a che sika no e na mode ko ye. Ana me say. Mode kwan ka mode beji sika ekolak na o kira wo sa fa kwansi tututu. Egum bo so be so be so na 300 million egum. Kanokre, Friday kanokre. Kanokre na kanokre wumu. Kanokre. Why? Na 300 million ne beba. Enti nanka baby anka nkira da sa meme yare na adi sika ne hwe me. Won penafo na adi sika hwe wo. Wan yale da. Nenka wan yale. Jimi sika. Epacho mumu sale sale sa Africa no de e be ko hospital bi won away. Na wo agency department me Jimi sika. Oba na wakofa no no. Wono wo shout sa de meme tata me na wo hia Jimi fo ho. Jimi sika me se me Jimi sika eno ti na me wa ho. Na fie no so so ayasi no a wo de won ko awudi na ye no ye chama na ye ton ya chesika no wo pu me kwasea nyame ne betua wo kawo nyame ne betua wo ka na wo bom dia wo bom dia sa pika on hwa ye den say ma bodam no me busia for de me ko school me hu wo no wo diploma kra na woni bi eso bodam ni na me wo na twa me school fees na me ana me masters wo ware ya wo ba kon homada Chaso he. Ivy. Nyakupo hu mobo. Fred. What is? Fred me pacho tie me. Ivy kwanu too. Say no. Yemfa ne se fine. Wo sisika no wo de hwe no. Ti de mpese me hu ni se wo betua na bia wo de ahwe ni ti wontua na ye ntwa so. Me pacho busa na se he na me call ya. Me ne busa fo na trans me ka chon se sika me ntwa na se me twemo ma hu ya no. Ivy. Oso he na mo call ya o ka se wo betua na wontua. Mami, ya call me papa hododi me papa de no. Wo share 21st November 2023. Sa wo betua sika no. March mu ne we wontua 1 cedi. Wo share sa bo na me papa twiro gu nkrata so ne wo January 1st 2023. Sa na abeto so eso so wudidi wonom market ya me so me de behwa me ho no wa ma me de agebosia amawo. Sabra no na ade kwatu wo ba ni di wona wo yire no be oba no nim sa wo de sika so wonim so oba sika na so na so ase broken heart kakra wo me Fred me pacho say wo so de kwatu abusuafo anim date na wo share ebi ma nti da be wada woroma e ka de say 20
billion kra na utua 1 cedi a enyina ho a sebe ka otete so kakra kra se yade a wai wadwen so obetua de anka watua bi enti ye be ne dey se de obey wagike ana make sure say why do me to some catches the matrix kana man me boy so what's the date na mo share date metrum today is metrum a I know just a me here on sika emano and I decide that you see I know ka say many abra week in me ko me bra pani free I say no many abra me wo ba bia me ye me tutu ye it is some for no in person the day Mr. Subil it is say that bay because so in na kan mo de tension asuma me no mo abusuafo si aka no fieri na okada beto na nya ha na me se beda na ma no wa ha say eti so opedibia se bibia no on abusuafo on sa mra fie na abusuafo ne san tran na se tam ya abusuafo ne sha we wa fama no eti me nim ya na o sada budu eti me nim ya on sa mra na abusuafo ne san tran fie me papa ahenya na me ba betu sika na masompa o be ba betu sika na masompa Mama walu wan fi sumpa. Mama walu wan fi sumpa. Ma be fi kama sumpa. Mami. Me pacho. Mr. Freddy, so si wa na wo share ni date, but date na pa ho so hwe ma. Me pacho. Ma she date na se date me temu. Ana tese me wu ana. Ana se no tese campo na e kana pro. Da biu, eno kwa na me kana na de me kan ye ntro na mika. Muade ona ubuade mpo na ade to na ukofa ansabisi wo se waja wale no muade hwana sima dina tama na hwana sima bona na mafa ne bibi nsem hu na wo keka kire host no wo de wo hu ana won ti asa o de o si hu na de wo ka kire me de enye me de me nipa moja ne ni on moja ne ni mu o moja ne ni nsuo gina we na asante kasa won ti ase wo mu brani enchire wutwi asa me nya asante ni ti ta na meka why Tani be ne free jamasi KY. I want to Tani be ne free jamasi KY. What shall I be di ate wo mu. So we going to me that. It's carry open. Me pa cho. Hina ukun yo ye adwuma no. Wa wa yi SIC bompata agency department. Ye be kwa ko ni penny for ye ni free. Ye be kwa ko ni. Ye be kwa na adwuma mu. Maami twa so. Me enipa bi sei no. Omo na ya me po o madwuma ye no. Trust ording. Obi antimi no. Yedin. Baby krono ye adwuma no. E ho ne ye bekọ akoda ne ka. Therefore, way up me man up to Tuesday. Sa be ma we. Everything na. Ekopem next week e bekọ holidays Tuesday e beba. Ivy kwanu tum. Bompata ho. SIC ho. Boy we obedi yen. Ewo. Me se champo de ebrem. What's the psychiatrist? Psychiatrist. 84. They are one is small. Where do you go? Can't you crack away say? Oh, the people cabana. Psychiatrist. You. So, Prampa, am I? 0551931931 0548931931. Hey! Nankabema when you're bab waffle. Oh, how on the same? Oh, wow. Amo abraba peja awonti to oba no na wawale no onye ne ho ade oniska be ne ho ade na do oba no onye adwuma meni adwuma oye eti muntamti ye disen ma ye ntamti ye 1 year ni ye hia ne wofa sa asem we ya no ka kire ne wofa so de hwe me yare na ne bra ka kire ne sei woni munyansa asama ne bra ka kire ne se minim se waji mi saye wo abusuanye minim so nim nyasa na ka wo yire yare me na memfiri mi fi e me hwe na afa kwa de wo se me ami sikani bi na me ma me wu ye ode koye ansiye eti wo ye die ni o ya santini pa wo firi jamasi kewa he ya jamasi chechera pa kewa ye wono firi boye abusuan asem ni mo odi no na skana woje wo de share ni skani nyina be share ni sembo ai me patran edi ni nyina na share envelope o mo de ma me wo bank ho na me di ni nyina be o ba na aseje patran so de koye adwuma bi ntie ya 10,000 kra wantu ama mami 10 pesos simple
emema tiri mo den na wenye nyame ne esuro na tie tom kramo no akoku no wonkuru so ade yale den di bi ato no so engrasa tom kramo why ready wo be ye no adwuma simple amami says wo wi anu de code wa to fu no so abusia pani a wo se wo den bra ho e be ma no why dey is it say kwa me no ka say ametwe me ho ne ho kire ne papa eno de mfa ho na so broken heart achew broken heart broken heart achew pa mse no de network ne nsem ne de di fo nye baako bia e style kakra na ye nyina ye hwe say ebeboa nti ai via ma bibia ha nti o ba sa no unuanom so de na mo kafa ho omo nyina ya we bet me bra panyini po na ye nyina ye panyo friend na oni ni di nkomo say ate se do ne kase ano kate no o friend wan fe na ukun na busuafo ne maame te ase ne maame afrim bet ne maame nua wo ho omo fijamasi chuchu apa kewa na wabo mama ni asemba wabo mama na so maame mpacho mo nyina ya we omo ne wo fa no mpo o mfie sei o 37 ene so onyini bi akra ne pick o 37 achai yes onu ba bi akra no 37 86 o eti afia no ne oba na wa no oba dada me pacho ni ba oni oba ye okofa ne e me pacho wone ne wo 2021 ema Jennifer esrem o mu fa nche nye a omo send message sa so omo friend so ema adi say school fees mu wi amo behwe mo wa yi na mai emergency na abededa so